Foforo fa fatalo fatu sa mo lo mai mo ga le vanga o le afia fi malo afua ai la o maua I le dei fo iaso ma ta go fiere lo fa malanga le lo tanto matai sili le langi ia o tai te na vai lo to so fo la le me se fo ro ma to wo lo vai le fo tanto to e fetapa I pe au mangalu ngalu le ia o penga o fa metalanga a wala fi so ta inga dunga fo yo le televisi fa sa la lo Blue TV e mai se fo yo le tanto sport Talanoa ma le fionga ia Toleafoa Aiolupotea po Andy Aiolupotea ia mrefionga ya Aumua to o Vaega ele gata fo ilea o le matou te lunga o le ala leo o la udanga le NUS TV Channel 8 I le rei fo Vaega o le afiafi malo le folau Samoa ave fo nei ia vano ai fata lo fatu ai so tatu o tunu pele o Samoa o ki ro te nei la wai luma o mo TV le Channel 8 NUS ia e mai mo mai fo I tulanga o le ata o to ia ia fufuanga o I unga o talonga mai se le tau mo fainga le tatou manusa mo tu fifi fai lotu ia le o mantu fatasi fo I mo le mantu o vase tolu ia le fionga ia Aumua to o Vaega senta longolongo a le tatou manusa mo ia me se foi la o le presidente o tamatuai o le manusa mo le fionga le fascina le fionga fo ia Toleafoa Andy Aiolupotea I lungo le tatou programa le livanga o le fiafi o fo lo fali mfatalo fatu mana ia rula e urua fa mamluina ia le ngofo ile le o le pink topa e pola ele ia malo se fo mlu malo se fo mania Asiata ia pe foi Aumua ia patalo fal foi le I tatou au mai foi e Samoa ia me se foi pa la masani ne pokala ia sa le ia o le ofu piniki ia pe o masinga o topa fa mnato ia le cancer ka ne sa foi le ia mantu foi ia na mali foi ile ni fa mai ia me se foi ia o afia ai ia mo pe ia la ngona o fina o male fa mo ile li mo ia le malo sim to fa foi na foi malo ia malo la va fa ka wa ri era sa malo se fo mo ia la ge ma foi le la uftelenga Asiata me se foi le fa fo ta poi fo ta to no sa mo le tu lo le fiafi ia ma le fo ta to fe lo ia o que o está ila vai o smoku yo a fa mai la va piniki ya fa me for mumu ora le ko se ko me makari ale sa o ngale vai ku ngo me mai fo lo lai tu pe ese pe que va valo molo oi so le o le langwa ya lo ki tau Talanoa to a fa pe o le wodua Talanoa I tulanga atu no o le tis ia o te fa no fa si lantu o le champini le wa le wa o fuina le nefiafi ngai ke la mokanga o ra fa no se o sa ele so piko wa mele manga ya lau peki foi le fa poingi uso kanga io ele so tanga ya foi nga lango le malea e pe yonga po io e ke ro kausonga roa pe nganga le ya o e ke ero fa mai o ali tola ia o forme makal kemingi ya ke lo pe o lo vai sole ia o kako o furio se mariu o e fai se mariu ka fo le alo plexi oi pe o kulanga ngale o ia mai ele e ka ma ia la val mai la si va ngari tau so no e o ngai se ki alo me maka yo ai vai wala mal me maka o ke foi le me ko malo wele se vo ngale o mo o furu ngale o furu la aku lo fu se ngo malo wele se se lo fu so lo mu ia mana tu fo o le fact le la utango ta o tu ro fionga talu lava na tatou peki mai e te rua le imanu malo lava I tatou peti amata mai lava I ta alonga fu I NRL ia le mo matu lava u le o vai lava ni fa ai matu langa fu ina lua poromisi le mai ka mai le tunu le wela o to fu mai lo le lo wa o fu mai le o pe e foringa mai wa lua ale la to fisi mo I la ka ko la fa mo wala mai mo misa mo wa pio ka ko pekinga po misa fa kai lo penga yang o ia mo au le mai pio ka ko la uso peki lo mo winga ni alo ke fisi le se mali le ka fa vas fo le pe u le tau Talanoa ia
E se mali ura sfo ke ua misia o se ngā family service. Ia yo ka penga ia Toleafoa. O sau, lei wanga le fa fo me le o sau. Le lo fa siri ai. Ah, pelo me makal. Pelo me makal na. Ya. E sirika ya ka fakaka. Sirika ko me se mali maka u. E te o tatou va vevesi. O le ai le ia makarka ko programa. Ui o lea. E a mai ali le la weekend wa te antu loto tamaiti. Vai tu fo ile le rua sangi fo ile vengo tamaiti le frisa mo la tu loto. E a mai ali le a sau tamaiti lo. O nuia la sau tamaiti. Io. Ai lo foi Asiata ia. O tamaiti la o tele na Aumua fa. Ya. Ai sa asia tu fo ia nai fa na fo uso ma. Ya. Ai sa mo nuia la fo ai ele. Io. Kele ni no fa ulai ki ko fa ko nga sa uva ko ya kanga mai lunga. Kele me. La no vinga ga fa ko tele. Ara yo o ko vesi di. Ngi meo, o mali ki foi fa ngi me fa na tu lo sa to me. Yo ke pela mi o ka vai ku la fa ngau. Fa ngau o fa ngau. Yo pa mai me ko te ho. Ya vi ele. Ole paeri ole la upula. Come que lo moco yo. Ya ai pula lo fare tu. Kala ulua. Ia la va ia la sao. Pai ol fanau. Ai o angi ko inga walanga e pe na la va vesiri uta tu ira sau tamaiti. O angi ko inga la ngonga o rua fo ia fare tama pe fare matua ina inisio fa na wele o mafuta ai te mi nei. A pe ora au mau mai ma. Pa wana o la ngona kile mo ai. Wa o ka me kia inga ngofo mai pa wale. O sia fa na o mala fa na. Ai kailo yai ya o rua penga i la ngona ka penga o le ma. Wa uia. Wa ko tu pe. Ia se me ko ma vo o vai ko manguia o ka mai ki ma. Vai ka roko ma ka la. Que so iria un mo. Ai ia pero pa ya ko o ka vai ko foi crunch. Porque ande o ma ko le ai mo popo yo ruma. Ale en ngofo ma ya. Ai yo ruma. Ya vai me foi fa na me fa penga. Ya ai Aumua. Olua. Como ka te ngai. Kalanga na ke ro ma fa wai inge yo mo ka mai. Aumua na sa gora me que so ye yo le sa aumua ni la fiona fa singa. Ba mal pese o ko mi lo to la te. Le puna mai wa. Ya. Yo talana. Ai o ma to fa na so. Mori fa ma lo janto usa company la kono sua. E le foi nga le via via to proclame Pacific Easy Money Transfer. Ama se foi o sa tupe fa momoli en la foi Samoa. A wona ngalo le unanga sa nga le mu faingo fie ya to e vave. Ia to e malu pui pui foi. Ma fata waisa tickets o talonga. Se taimi o ma tu Talanoa le. E tapenanga mole alo atu o le tātou utoa Samoa i le talonga ma le au malo sere kiwi. Ai a whaiere i maua sau tickets. We've got our tickets. Wha mole malanga sao lava. Lafo sau se leni i Samoa e wha ngaina le unanga Pacific isi. Ma whatau wei sau tickets. Ia whapefu i wale isau kupera fua mo ainga. Aro e wha kauma i sau tickets ina. Nao, a wha pea i te ua mamau oe pe whainga kahanga e o le Pacific isi. Alulunga le online na fo ua available ai le tātou tickets. Ioi. E whaatau ai sau tickets o roa maua tickets mai le $29. Ia fast fulu tala, fasolo tulavanga i tulanga fo ile lo le iwa fulu tala. Ia ro i fo tātou family packages fo ngale mo ainga urunga li imfa na to lua ma tulanga fa pena. Awana ingaro mana tua toru talonga le ia ina sore. E amata ona te tala Mount Eden po i na Eden Park ile afole tasi le audi. Fa solo e lava se ia feto ai tama mantua i le tau le fitu le afiafi o le lava fo ia so luso maritasi o le masina le nei ia fa tai fo le tatu Digi South Pacifica tu sai o le lango su o le tatu proclame sports Talanoa ia ngata fo ile o le tasi market ia matatu fo lo matatu fo ia fa afte ia le fangaro ina fo ia le tatu le sanita hotel le auto fai mata io mata usami ile fionga ya Aumua modi fa maro manga fa tele ia ala le lango su le tato wa program ata tira tu malo longa ni so vanga fa pena ese mai le tulanga na ia le loto tamaiti mala sapa pa fa na tulanga uma
O lea ua taunu ule tātou toa Samoa i Brisbane i Australia. E isi tama i video clip lea umatu atu ilunga i le tali ngā malo. Asi vaenga le ilunga i Brisbane, Queensland, le ainga Samoa. Ia le fionga Pristine ia le malu a me se foi ia le fionga le la le tama. Ia po le tofa Yuli David ma le latou au por kalami foi le maftanga ainga Samoa na i Brisbane i Australia. Le ala na felo ai le latou fa le Samoa foi le night deception pay. Ma na ia na fa tau nui nai io fa felo. Ia le ala ua fa ta pena awala ngai o ta alurunga ta wen ngai fa ia le ia pito lunga. I Queensland. Ia ese fo ile mana ia le tau te sila mai ai le tu na tu mai highlights ia credits fo is vaenga le ona le latou video le na au melunga. Ia le umato fa ngai na tu. Ia ma fa lau tele le fa lau i lo ina tu o le felo inga le ma le tatou tunu. A o ka koula. O lea e maua whamatalanga e tō ai tau nuu mari tātou toa Samoa i lea songa fua aso se furu ma le ono le masina. Lono winga next week Monday. Ia, uro ka penga li i e umaka ko au kiro polifor ka ko mong Samoa e umau kiro lea luirua mafofo aisi ka ko varivaria ka ko focus ro le tātou toa Samoa. A me sio la tau talonga whaitau ria Aumua. Tā o tele. Me mana i fwoi le tātou tulimata ia fwoi ma whaalau ilo fwoi. Ia tā pinanga le tātou toa Samoa. E wa le wa tātou matai tū fo ia tūlanga wei tātou mon Samoa. Ia tātou au titilo wa i le tō Samoa. Ia, awa le anga ia toa i mo tālonga tāua ia ma Australia. Mise ia tonu New Zealand nei pe a toa i taunu umari tātou tō Samoa. Toleafoa, o le fesili lea e fia fesili ia mo mia i le lua au ngani le tunu. O le whaakumunga e konga lenga whaakumua i le Mount Smart. Ele talonga ma kiwi. Luas furuafe vali mumua e konga kumulpaka. A lea ua mai Samoa ma latou ofa. E mawhainga kako whakumua le fast furu valuafe i Eden Park. Fast furu valuafe. Ua ova ku mare tapo ngu mela lenga vali mumua e fu a konga i Mount Smart le lautu talonga. Fui lena malo waitonga. Can we do that and whaiona? Mai sile fo. Ia wa pe o ka ko ai Samoa e ka ke se ka ko fai kamaleang pe nga fa pung ia ka kalo koi i pa i man malu fo Samoa i ngi sila ia Australia po Samoa fo i fe le mai ka ko lang ka ko to Samoa ma ka po ai ka lo mo ma Australia le vaso mi ia le vaso fo ka felo i fa felo i le au mo por kala me fo nga mo kai mi fa felo i mo felo i le au i fa ia ka longa kako ye ai fa kausa ticket fa kau ticket wali sanga ya wai me ai o ko maka ai le maka ai va pe vis fa le ko vidi mai ma ko vidi me Asiata po Aumua po foi mai ngai ai fa so kai ya fionga ya fa ma la ko Pacific o lo ye Pacific isi e mo ese ticket Asiata la le ese tu la foi ese package foi mo alo mo fa na la ti foi o fu o te masano le tūlanga le leifo na e mwhaiona me se ai alo lai tima e mawhai fo no o ia tātou ainga. Sa o mo le vatu e sa no mo sa mo I will have to that's a good one to reconfirm. Ba sa o mo fa tala no ngale amatanga mainga. O le lima e anga ilalo. Lima por tolu tu sanga ilalo. E o fua. Ai langa moni lau sa no wa o kako. E fia o foi, ai ling pepisitas. A faila a mai se exceptions foi ngale tātou fa 5 below or even 3. Ai, ia wa mana tuona I whanau ni, ere o kusa whai ora kongo fua. Esi ia wai masangi le. Anga mo wa ki kameki. Ka kusa mo ai e lungi kongo I whai. Se mo alme, kameki e whai momoe. O alme fai pe o ko pola la. Ia mana tole afisi ia o mas fa ku le mas ia o mo afisi foi de tamiti lua le sivai. E ava fe ku. Venga no mo ku a fa le fa no. Ai wa ke ve ku a mo lan kolo. Ka ke o. Ave mo foi la fa ngulai. Ave uma ka po ka ko to sa mo ma ka ko foi la. Ai Asiata ni. On me uma ka. O ke ora me Ka ke wale ui ka ko tickets me pe. Sa va vadi. Se furu desse pico, se furu sa va vadi de kate. Wai, e ser tau ia ave uma la inga, o inga mo o le mo poponga tapo inga tato tunu. Ia ma kaule foi. Ia e ka ale foi kiwi. O ke le lo fengo tickets pe fia mai to Samoa fia ave o wale va pengo ka kole ka. Ole aim le tau te mo mianga.
at least kau ke mawhai ona tātou whaatumuina le awha. Ia. Luas furu, mangua 48 le capacity, fasu varu. So if we can go 20 plus, 2024, E maua. ia. Maua Le sa si moa awha, o mai ka kiwi. kōlangranga. Māngai. O le tūlanga le nao ye mo o mia sa mo. O le veo o makakamai mo vo ile ngau kile o kala maka kiwi. Tātou wo, a whapefu wa vai se unga so kile ero se malo mota. Ma wale ava no mana tua. O le aforkas. A mata talonga mo e tolu talonga. Le ia talo fo tonga ma Ia malisi me kaua. E se ala ma makal TV. E se ala ma ai live. O le singa me kaua e se ma ia ai so kawe ko TV ke a se vai ole va penga. O iai pa iai whakarofa sengi la autograph me va penga. O masani ia to o ma enti to lo lansi wa fa me lo pa I marsengi tanto tu malonga a foi mai fa o tanto programa ne vanga se Hello. Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday dili mo kwa makiva. Se me gana mo vide kwai. Among yo kolos fanga mo makulo talo fanga jo celebrate los fanga yo tamisina. Sorry, e fia po. Seri. Anga me kasi los fanga o fsil pe fia po. Uso, kan yung kokongi member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. To the love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Manoso. Oh, Talanoa, welcome to Thomasin. Mano. Bem-vindo. Talanoa. Sia Talanoa lau tua Samoa ma le Aumua se New Zealand le Kiwis I la stona I luas fama tase Oktopa I le Malaya Tamaki Makauro Eden Park. I tolu Talanoa I le aso e au fia I Talanoa I le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma Auatonga. O le umbaua pe paulfale I o fisa o le Pacific Easy I o Tawa o Tahuhu ma Mangili. Wai whaatau nei loa sau tike mo oe malawa inga lau au whaingaluenga po lau mafutanga. E ale I kale sia malangolango lau tua Samoa. Monisi wa mtalanga walau le o Varuselau o tasionono o telefoni maasani o le 251 554 o le 251 514. Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Nga le Pacific Easy Money Transfer masina to ke topa o da mawai le o lo mano te ono man malo I fai lo tupe e fase fulu tai lua se la tala wa sau nia mo ana pa anga e lua se fulu fai longa mo ta to ni se nei e lua se fulu fai longa mo a inga Samoa e se ina fai longa se fulu yaso to na e o vai yaso te tasi a fai o e sa ni malanga as yasi Samoa mana tu le moana rentals malana fabitoa e se fulu 5% wa pa uma wala no ita vale mautu tongi ai inga fabitoa mo ni se famtalanga bala au le o Barcelau o tasiono po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu fa male lua fitu ono fitu iwa barufa Pacific Easy o laupa anga mo tupe fa mo moli Samoa. Toi fa fele atu toi tiri mai ole proclame malo longa masadi livanga o le viafi o le ama tau fa so aloa I tūlanga na to oto mai ai I le unga o ta longa e le fai unga o le vaiaso na nei ia pone nei fo I lava vaiaso. A muri se taimi ora mātou wola I le tūlanga fo I le I unga o ta longa I point ma tūlanga e me se fo fa tapena antu I le
quarterfinals po le pa umanofo ai amata tu mo mo sa ufa matalanga la ufiong Aumua la ufiong al presidente tam tua yer manu Samoa Toleafoa ile talonga le ana tawalunga ai le round o le nei weekend le talonga ma le au malosi le fiti ia male au Portugal le fai ungo le ala tu talonga mata utia le tu inga talonga le va vea ona so ngafua. What's your take? Tato amata mai ro fiona Aumua ile talonga ta oto mai. Yo tato no wa malolo fiti talonga le. Ya o se tulanga mana e foi le ya Portugal foi le wa e foi langona foi lisi foi lunga ya lato. Ya ai ta wala to ya o I foi de safa nga te le nisi foi o lato o ye le ta aloma ya la o fiti pe o le wa ave mo tono lato tamai ya wale la ho wa to fo lato mo tu langa le o lato talong mo mo e le fengo fi ya e o le silin ta wo ya ta wala to o te le po le la vale fa inga le o la o fiti le o le fani o le silin dan ta wo ya Toleafoa ia ka longa e skere akala fa pe run away fikire I score me ia e pe ko le World Cup pe se au fakamara ia ka longa ku before ya Portugal lenga ko ki kia fainga foi fikia na Namibia ia lo mai aka ko ngela ia lo inga fa inga pa wal ka kalo sia ele wo big fiki la makanga e pero la uyanga ki ke ngi wangata me makanga World Cup nga ma ia a wo mangi I ui mal ke mi la finga o me ale wa ka wa is a mental thing for le pero ko la nga ngi ke a kalo sia o mo ngai malanga ia sao ka ko so fiki lunga ko fan so a pe o wake up call ke le ala ko a wa ala ko le suia la ko mental approach for le ka lunga le mengelang ia ke lo la finka o te loa ele ia se Australia se vanganga sa mo vanga o fia Australia mangi sokanga au te loa ele se Australia ele I tuol au le Portugal ele ta longa na ta oto mai ele va vea songa fua ia ina ia maua singa vangoa awa pi ko e pawa le o fa ko o le ola mo le au Australia peitai ia ina o so o asi ko e tolu fo ia fiti ma mauti no ai le lan to losing with opponents mawai ia ua tapunia le fai to Australia. What's this to Australia lo fonga Aumua wa levana to ta alo mai o le Australia le o se au e ula yengi au o se au au yengi au. But it's one of the lowest point on lato tau whainga le nei on sau take ai tau whainga Australia overall. Ya ole pea tato Talanoa I le amatanga me ho tato pokalame Asiata. Sau whai atu lava Australia I longa o lunga le il quarterfinal. Ono no o titiro hore le fo I maina le o Eddie Jones. Ia saurole Eddie Jones martua ingata alo le ai kele o kamange e fo la ko ia Eddie Jones la ko mafkanga. Fa ia onga fa tamata alo. Ia le la va ku kongo Eddie Jones ko inga ka alo le. Ia ele wo fa inka kelinga a mese fo la ele va pe va os kem pupu wa o kamarola ko ia very professional o fo la ko players professor uma la to. Ia I ku whakasinga amese o ke le foi o langa swing o le firingo le au. Aka ko ki kilo ia le develop lenga o mai e kamale o te rene. Le sa ma ngai ala vale pe ora mai Australia. Ia ar kulanga la le makua I whainka ke le Australia o karia le kulanga le wo ia. Ia te tiro foi la I unga talonga sauni pe foi la a ko e fo I le iwa kasi lenga malo e Australia I le talonga male manu Samoa pool games pe ngal ko lua ainga malo ia ka ko I le ka ia o a unga kalonga nga o inga mai foi la Australia kalonga ai o mai umai o champignon Australia le I le iwa tasi e pe foi la kalonga ia no kula I mai ia le la wo fia lo ka ai ia fala Australia ai sao aku ia fiki wa le sa fa kali Australia kalonga mo fiki ia polar kula ngai ia le la wo manguia le ia fiki o ia u foi la le vola ko ke le songa fiti talonga ai ki masalo Australia sa ka kalo monela sono sa ka kalo Australia ia ke le se malo Portugal I talonga le Malo fa tai ti fa popolo fionga telefone
Ya, o ke lo skali ni ko sa mal World Cup ma me pe o lo ia ko nga ele ko pufongi me. E fa kai fe o ko fo ia eri ia skali me la ko a ko ile ki nga ngi me. Wa o le van ka ko ki nga me ka ko kal ngo kwa ia man. Ko la ngo me ngi fa pengi a ko mun mun yang ko kal ngo ia mule anga ilu mal ka ko sa mo ma ko la ngai me wa piol me ale ko pe unga i se ka ko i me competitions ke kele me va pena akele askalia e ko fo ia la ko yung wa ke lo voi la wa uma la ko ki lo ko restructure me o ia la o fa fo ia me ko me va pena wa le me fa ko sa askalia yang i sila po ka ko sa mo ke le ko ke ku pe me ka ma ai ai o le World Cup ke pe ho sa o le ka kalo ia skalia pa ele ki ala vango ia le ma ro fiki ia o mo le vango ia no advance ia fiki ko fa malo fa tai o le tulanga le na a Toleafoa me se foi a Aumua le Vaega o le faafisili tatou o le si Vaega o te fiafisilingi ai ia so lo filingalo a me se tatou me ilo la ia le ia te loele o se Vaega o manatu lo tele o le ala vai back la vai ele asocia poliunia Australia le lato decision justifying o le valaulinga o le tofinga leo Eddie Jones le vofa ma pu e melfinanga lo le lato te telefon ia la ko willing for ko ku le ma ampeor kala le fe fu le sa mo le fa ko ko pan mingi la ko furi for ma mo le si fa tau sanga ia toi mau mai se au se talia le leima anto toi pe yo se tulanga la walunga sa yai ka ko me mai lo tato manu sa mo mo me se taimi tato fa ta oto ia ungo ni si o ta longa sa yai ai o fi manga wa ko o sa o le tau fa ngan tato manu sa mo na first of all mana ia le va ayo le ta longa le ola fa fisiri ki ka ko wo fisiri ngia so do finga ngalo mo ele fai unga lenga fai ngai wa makua ngulu ele la lolangi ya me se foi wa ta ele fatu le tato au lo kapi male au mai mo uma ele nga kupu mo le me ya la wa mata ya Toleafoa wa ile ngata sa eta alo ai sa ele falifo ever happen le ko nga me fa pe o le uma nga siaki mo okay over la kick off ai ko ka fi fa pe ai to official ruling fa pe ia va kai sa mo ia le mo va ko le fa tai ia va sa va pe fo ia el pulenga au ia mi se ia kamaka alo fa kai la manu fa kai le ka longa maka ngofie mi se ka po inga sa mo ia fo i le melen ku wa al me mo ia sa ta mo o ske mo ka va ia fa ko le kala fa sol pico vole o ku se me fa pe ka longa mi se el volca o ke le ia drama so ku ka longa o le umanga sikoa Kiki conversion la mai au ai fai me el TMO le ko ya ke wala ia lo silinga foi kulanga o lo faria le o ia fai el fai un orcalo o ia le la lo yo fa que inga la va pela o au lo manga fai mame mo ke inga scoa i el manu kiki over mai a ko vala uma la lunga va pe me e me le mo se ko siaki e overrule sorry it's too late o uma lo wa ya al menenko o pule mai runga o i le mele fai i decision o mga fai malisi me o le umia ke minga si ko ai mala menga la menga le vala au mai ke minga e ka ofir kiki ma vai o le ele me a kongoi la ia le mele o mga fai convention o mga kiki o mai au la o ke o vala au mai o ingara e peang fe ko kiki lo ia e sel fai ka kalia ko kalia ka e lo ka ngaka ka kong foi fa pe foi o lo uso a mi se foi i samo ia ngi me ku o was ko ngas ko maronga ka ko Aumua ala so filingalo vangale o te yo mo fa roina fo finangalo Toleafoa o te misalo matua fa mo lia te lo finangalo fo la tapu al tato tunu le ngata sa mo ya la langia to e fa pe vo tato lo va pe na ona la mau tonu ni silani finta te lo natalia e sa le la o le fo i tu visi o anga fenga sa o le kula fo po le meanga fa ya la urile la kula fo le nga ya tu la fo no ya lo taita i lo i taimi i le saungo fa nga lungo TV ma e once I fa lo le fa ungo wo ya wo le ko ya mai lunga ya peta ya wa
o e le swinga le nei talonga le na tula i mai le whawhitau le tatou awal mansamo. Ia la ngona i langa no lo tale fia fo. Ia ai ia le ai me la whai tu ia. O le ua o whai unga i lato mtula pena. Ia o le ala valo ia siringia fo o tulanga ia o e so se tau sanga lava. E tupu lava awal Pasifika. E tupu lava au Pasifika ia ale o le au Samoa, o le au Fiti, o le au Tonga. Ia whai unga never pene. Ia ma whaina fo la ia le whai unga tālonga au ne tātou Pasifika. Ia pe o le tulanga na e la ngona i whanono. O le a se mafuanga e a fuai o na wa ai mauanlalo. O le upurea, wa ai mauanlalo whapea ngai ka ngaka e whaiangi mea e au nei including ngai Samoa, wana i Samoa la vei konga mawhiki ia po au ia tier 2 nations. Wa a fuangi wha mawhau. Ai se anga koe ki pai fuare wa inga o lea video ina ua already au mai le whai unga e score. E peang whaku i Asiata fu. Ele se meo ie peang wha pea o leo la kiki le convention. Yes. Ia wala au mai roa. Ie pe ka whiro. A ua umanga kiki. Ole la a whaingi laulangi a koa la wale hisu la ka pia. Ele se meo wha pea o kupu ai. Ko kiki is convention o mai au a koe wala au mai lunga. Koe ka au whea lau whari. Ka lunga koe a whea lunga whai tisa lau le twa. That's a massive goal. O le mea la le. Pe ngā whisingi ai fo. E fo ia e lunga i la World Rugby. Wala kou ngi rile lo ke pikia mai ka ngaka i match officers ma la kou. A pia ka ki kilo fo i kulanga i menko. E ia le wha i longa ka ngaka o ngi mea so le wha i unga o whai whakengi. O le tālonga le tātou na iai ma whai taunga mai e lantou e murmuri tai tālonga. Ia, na whapea mai tala nisi o sports experts fo i lelea Ausitalia ma kua i one-sided a le whaingor ka alonga lea. Whamai pei e tangia mai e wakua e nge langi ko kongu. Were already protected le lako malo. Asi sila ni ei. E o foi le teko lenga whai aso poanga. E o foi le teko le clear lenga makua ki lia tulo. Mawai foi le tātou ana vifore lunga. Le makua twista le koenga teko le koenga kiria foi le pe kikinga i male ua māturu whafonga. Le ai mangi ngā me ave refer ngai lunga. Ia marisia mea Asiata Aumua. E kei mile ka ape kuangi ngai lunga. Kei miale pe koe 5 minguke uma. Pe koe 3 minguke ale ka mwhai sues ka kosala se mea. Lenga pu e ia so poanga ai awhai lunga vai. Lenga whampo le polo. Le ai masa replay mai le ankola i ol menku. Ai ka kongu mai. Nga kūreu lo ka mai la. Whaluinga na le whatula utala a whaitau nei le tālonga le meselo tō tele na mai moina. Peise ka alonga e kauke o aku. Wa already a whakaoko mai le lunga. Wa whakaoko le unga. Whatsoever ko ke kau mwhai e Samoa. Wawela afua e o le tālonga se furfitu le valu. Kua inga unga e o ai me o teko fo i e le lenga i wanga sena o whaikako. Me whelo le teko without a ball. Ai mana tua i kau e ngā me wunga o le siame o reka o fia kure. Le furu mai ko kongo le sia di e ka uti ko ia sau ka fia foi ya vai ngi foi la ke minga o desperate ngi le e fai ka ko ngau e ke minga si le ai kas on ko offside defense ngi le so lumo le last fit ke minga ka ko ya vai on mo ko ai le mi se me lo foi vai e ko foi la kai pe vola o tweeting nga ka ko e va fe ia ka longa ma afiki ma Wesley scoring si ko ai la lo me tapo mu o vai langa ku nga me fa penga penga fa ya sa o i ku ka ko nga mafiki e kilo a maulalo fa penga i la ko ngi ya ka ko o le tu o fa fitauli tu la mai pela fa fitauli a fiti le ai ta longa ya fiti mo eu foi la ka longa le sa mo le le wo matuni o tau ina titilo uni ni ta tau e ave se la to fa sea le yungi la langi o walanga e o le kupu winga ka mai ia langa ai pe alang fai so la ilo popole langa la ilo ise singa luenga po se complain a qual po se fasia a uni ne ta toa ia le la ku ia fa pia ar ke minge ia cha ula to o tau na fai se fuanga ka ko yungi ave ye se fasia ma ave ku la pengi le ke le ia fai unga ni fai ka kongo mo muliangi au mo ma sia ka ngoi foi mele poangi mea o angi me ko fa le ai ka ko au ma me ai mi sai mele sa ngo mai au mo e fa fenka ko fa pisa ma aver ka ko kangi lunga yo it's a two way thing
ave ka ko kangi e sili mai o la ko me o fai e ko foi la rugby union po ko nga me e inka ko lo fali o ko ngi me o fai ni se rengi lo fali ka ko development lo fali me fa penga a sa le e ka ngo fa le o ka ko le i le world rugby i me ngi nga le expo le o island taunga taking a le lead le mele for specifically ile mele na tupu nei wa mangua ile i happen mo ko inga me and this cost us a qualification for the next World Cup. Mana tua o e ui e kau kele wa o isi nga kai pisa mai fa pe mai ia ana tau dia lam tato malo ele ase swinga o a engelangi lunga. It doesn't matter, it's not the point. Ya sea ka il proceso me. Ka dia ra pengelo ka ko ama ka mel sa mo opinion. Me la ye ni usila mas ka li ka ka me ka ko. La lo ai ele il southern hemisphere. O inga la nga lu fa ka sima fai. Nga voice ele ka ko me lunga o i le world rugby. Ale wa ka ko ye wo malo sia ku ka ko wa ka ko lunga ka ko lunga yo. Ili ka nga wa ko ngi Usa ele kau dia ele mana ia ele ili ka ko is a small fish in the ocean in mai kai ai ka kom fai pe fa fe nga la ngongo ka ko le alu ki kilo la lang or fisiler kai mingi mangule le makale me fi ngau lo ma ave kai mingi ma fai ku nga wala fai Toi foi mai e te lese te mi tau te fia fa nga le vanga le wo sa no ina o te mana o si toi tu di pele un ta longa. Now o ka se manga ia ila mata e ali sila foi malo tiro le tunu te lon tatu a faita siu e sele ko inga mangsa mo e oi upo commentators in fa sala la wina mai pese mangsa mo fall from heaven, you know, that was one of the commentary ono le tu langa ka alo ma ko paso a ngelangi, you know, we won everything stats ile talonga le even for the man of the match mo we ka longa, that was our game. Ai pe o toenga oi ese mo tatu lima pa ola officially Aumua ma Toleafoa. Where was this Manu Samoa from game 1, game 2, game 3? O lo wingo la utala. We needed this Manu Samoa. Lenga kako kakal kako ku ima kaka kwa lango ma se fauma ma faiatu wa kaunga select le Victor mele vaku tu leile le e ofila kamale afarenta tu tanoina. That was his golden game. Le mangai or fa vesinga kamale is kako le sipili le nga kako pisa ko ila makang. Now where was this? And I me wa kako last minute dai le ko nga ka longa it should have been a booster from the beginning. Ya ele fa pe fo le tawanga vale ya le senga luenga fo I safatino ya lum fa no e va tu le nga fa fta ile fa ya unga malana au va a me se fo io alum fa na il tawino tawa a me se fo io le faingo fi ai ia tau fo na to Asiata ta o tele fa sili le wa sili mai na mo ta longa no fa le mo fa pe o fe sa yai le tato ta alole Esel man na yo ta alo ta to wa ya pita o tu ula va ta lo muni muni aya wala to ma we pen fa pe ta alo le ale manu sa mo sa wa ya amatanga o te tar tonu le mo fa ona fa ina se au ya le tonu el pulu le sa ita to ya le manu sa mo o lo foi na au titilo e fa pe o le ale me wa ko ku ya ka lo muni Asaka kaua onga e fo la ofisilingia fo le ya ona to pe was pe sui mai ile ko inga game plan le wo mo le me vole saka kalungo masangi ole le ka ko set pieces mar ko fo ki run no ka malo so po angane o te tau fa fisili fo la tu langa le ila fo va vai ile I fo ringa la vea la vai so po anga o la vai tu fresh men kama ko ya officially ngi la fa pe a xa le me nga la ngane fa ka alo kama le o leo ke fa mai ya o leo ke fisili la vale il fa ya onga male management ai se ma fu anga nga la ngane pe fa mai la vea alo ke va ku kwa la em ku ma lo sia o lo vai la ile il talong mun le ese le running ai so po anga ka longa le Foka ko vai le wo se open flare fo le ka ko backline wo fo le wingi el polo le vai ia pe ko ke o pe ko fiala mai fo ngale ka ko awuri teleline breaks le na vai o le manga ia le
le leilanga le vision kamalea le leilanga reading le lei foi langa decision making se vanga folanga kikinga al running se lo le manga ponga le wakua su le ho fi fa fo pe tu langa wo nga kasila luma makua eu foi la ko lenga pui e mo ya ngai mis wo fiwe ngelangi manga ia ka ko defense ka lunga dia ma no fa ya mo la fa ris fina lo o le fionga ya Toleafoa ma eta tu fa salon fa business ni Hello. Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday ni mo makiva. Se me gana mo vine kwai. Among yo kolos fanga uma vakulo talo fakakjoy celebrate los fanga yo tamisina. Sorry, if you po. Seri. Anga me kasi los fanga of silpe fipo. Also, thank you ko ngi member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. To the love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, Talanoa, welcome to Thomasina. Maro. Bem-vindo. Talanoa bacha. Sia talong walau tua Samoa ma Aumua lo New Zealand le Kiwis la stona I los forma tase Oktopa I le Malaya tamaki Makauro Eden Park. E tolu talong I lea so au fia I talong le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma Autonga. O leo maua pe pau fale I ofisa o le Pacific Easy o Tawa o Tahuhu ma Mangili. Vai whatau nei loa sau tike mo oi malawa inga lau au whaingal wenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango lau tua Samoa. Moniswa mtalanga walau le o Varselau o tasionono o telefoni Masani o le 251 555 o le 251 515. Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pasifika Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Vaoga le Pacific East Money Transfer masina to ke topa o da mawai le o lo mano te ono man malo I fai lo tupe e fase fulu tai lua se lautala wa sau nia mo ana pa anga e lua se fulu fai longa mo ta to ni sera nei e lua se fulu foi fai longa mo a inga Samoa e se ina fai longa se fulu yaso to na e o vai yaso te tasi a fai o esa ni malanga as yasi Samoa mana tu le mo ana rentals malana fa bitoa e se fulu 5% wa pa uma wala no ita vale mau tongi ai inga fa bitoa mo ni se fam talanga bala au le o Barcelau o tasiono no po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu fa male lua fitu ono fitu iwa barufa Pacific Easy o laupa anga mo tupe fa mo moli Samoa. Ja, toi fa fele tu Samoa manole on sa le vanga la fia o tato ia le tanto sports Talanoa I lungo le tautua no Blue TV me se fo o le ngaluenga so fa tasi ma le NUS Channel 8 TV e le nei vanga o le fia a fa so ai I unga na ta auto mai ai ta me sanga o le pole la langi lo fa nga solo nei I falani Toleafoa e alu malolonga o fisiringia lava se fidangalo le o tsau no le fionga ya Aumua o le aso fidangalo why now le talonga le makua malosi pe o mea le perfection lenga sefe talonga le we needed this from game 1 ma situ talonga fa mo
Ia wai si le palangi vo le plamo ko ka ko pes vola sta I ko ngai me va pe ia ke le vi siling nga siling ia ka ko au ma ia e pe no fa ko fa kai va vasa mal ka ko manu ma ia ka lo mul ia no siling ia fitness ma me uma lo ka ko va le mai mo ngi ka lo mul menga kom ka kiel ai ke uia la uia lo nga ko ka singa wa ol ma fa el ma fau wai pengo fa ya ko kai pela fa kingo fiki awa o World Cup ma fa ka longa ya o nga loe kilo ye process nga mema pe qualified ta pe o ava pe le pesta ka ko lenga fa ka longa mul it's too late la menga le fa ye your first game was your last second game was your last va penga fa solo me va penga ya mo uma menga ya le afiki mo ya lenga fa ye ngal ka longa mul ala wo advance I qualifying ai pela luinga ngal fam kalanga pinga fa koi foi ele fa pe AVC ai e performance ka ko au ai I mengi pe ka ko wo lungole I the world stage so ka longa fa pingi we need to be perfect o me uma ka ke fai e mo kwa siri lunga o nga foi mesa ai ka ko pe ka ke o en finka ko compete ala ka ko lo ko mo fai el man al sili o la minga le fai fa pe la makanga if I feel consistent ka ko me fai ia ke au ia ka ko uma le ka ko vai o malo si me uma le ngai o ia ka me kongia ko ngola kwa linka ko kalngo foi wingi ma ka lenga perform uma lua skole wingi me pe la me ngale fai ai ka ki lainga o ngala le ka it's all about kalngo ko o ma fo a pengo fai ka ko kam sa mo motivate ka ko meki ma fa mafa ia kulanga me uma lava ka po inga ko ainga me uma ia o mele o ye e malo wa me ai mo I ka ko fe inga inga e malo ka ko le malo ka ko ya le stilo fi esa mom ka ko uma le malo ka ko al winga la o fam kalanga morisi bol kap ma kulanga iluma langa iluma ia kukusa o mal performance ia consistent o ngai mesha e kulanga ka kom ai pengo fe ko fa ka ia kwa ai pengo wo ku ka ko mesi ka longo mulmuli ia kai pe al me vola la apa ko la mo ke ake ko ko o ku la me va penga it's too late o le isi fa tai ro finga lo fa ali o le isi tanga tale wa wo ke ia wa le to ta alo mai alo pomoni walanga aka fisiri fo ele o mai fa mau wala ve pe tai per mele te fisiri ya or ka ko kap kengi sa ori o Chris vui le tamale tarso ga mitile el numero fa where is he te si fi vo ele pe sa la ver ta longa le si ta longa ya Chris sa ulo fa fo le sa ta longa le na la ve fa malo li ele o yese confirmations mai o tulanga fa pe pe la foi le lenga e fisiring ya langa se so si au on peleki au umai e update mai lava e update mai lava tulanga o le kama mana tuala this main position or cap kengi or ka ko cap kengi le ka kofi ya le fa au mai e la tua ai ku so or ka ko cap kengi le la ku fisiri po feo pofio ia ia sunga ia Chris vui ya But ia la utala ka fai wa ia pe o ia le ko ia lo ma va fa ki do o uma ka longa o uma tournament o uma ka vangal ka alvisidi ko so me ve la ka ko malo ala ka ke lo le mo wale le ke se ko e pa mo ko le me awa o ka ko malo o tuai o le mela nga fa pe fa vi ka ko sawa ka ko lu pe o le silanga me ko nga lu ya la ta to me mai la va nga le ele tam fa nga ta to mo Samoa le la wo ai tu ngai le fa la wilo mai le article del tamo John Campbell ya o le fo o le usi ni ai le NZ media nei New Zealand ma tulanga o le la wa ka ngia mai ma se fo fa ai lo mai wa misika ko le tournament le fa ile lo afi lo suma le ono le ta o le World League pese ta me lo sanga le lalo langi e o fa o le lalo la vol fa malu ale IRP International Rugby Union ale lalo langi le la o sa wai ya wole se ka ko wa vango ya I wai ono mai au wale ale pito I mantu male ono atu saute le la sa wale ongo ma ku ya Six Nations o masania engelangi falangi Wales skoki langi mai kalia sauro le mare tato wono I saute
New Zealand, Australia, Afrika, fa ya Argentina. Ai me I mai ai loa mai apangi mafiki. E kavare vaenga lea. O Samoa, wale ai wala vea ka kou ilalo na vaenga whakarikari fui de peisi si ka mirsanga. A o wha auri oli e tuai lei pole lalolangi le lua hafe toru se fulu. It's a massive downfall le to inga mea. Ale uke fisiri au kia ulua. Sa avea le tatou manu sa moyo tau taimi quarterfinals. Ngaka ya ngaka imi. Ora so rola ngona le to inga me u palasi e kakua. E kakau nga kaku koe a maka yepe e kakau o le onga samile e kakau kaku whango kai kulango le tamu whainga manu sa mo. Let's be straight up in the language e mawhaina. Portugal, Romania, Chile, Namibia. It's understandable. E makua whaingo fi e anga justify le ngofo au ye I. E anga pi o au ye soka o au nge ye loa I kulango I sika alonga. Pa manu sa moa e kau koe su e soka ko wala I malu. Na so no ngonga le toinga. No fionga le pristine. E whawhakau, e kai kongu ngā out mai e pokala mea le whea le World Cup. Le mea lea le rugby ma lako Nations Cup le pala lako League, World League. World League, ia, o mea fo ia. Kailo ia. Ka kaua I wala wale mea le motivate ka ko au o lana I World Cup penga iengi, o lana me whai. Maa loo me ka alonga uma. Awa ia, le alu Japan, alu fiki. Alinka ko whai inga Japan, pero mea ngā ruka whakulau kala. O results, o performance a kākou. Ia ka kauanga, ia ka ko whi inga o kufo ila I lunga plamenga le include koe kākou. Alain ka ko malo ia Japan. Ia, e whai ka nginga ko whai aku, ia o fiki o le wo o kora whan. O Japan le nga malo ia kākou. O results, e ka ke whi inga wi. Ale mea ia. O le makua o whango ngoa. Kai kongo wapenga whi au mum kākou. Mai misi sa mo ngi ku ngā me wapengi. Ai pia luinga ngā whamkalanga I ki. Koe fo ia kālonga, okay, World Rugby. O la koe whaia I kulanga po kalame wapengi. Ima matuna miske kele wapengi. Ai koe fo ia I kua kako Samoa Rugby Union. O al mea ngai fisiri mai lunga I ole World Rugby. O la ko me o whaia makulanga o mea wapenga whaia ko. Ai wapeka ki whai inga Japan. E le mwhinga ko whinga ua kuilunga I kulanga o mea. A wapea, o la fisiri kelea. O le mea ngamake ia I le iungi a fiki I le mea lea. Fua le oko meki o iapangi ma fiki ko kongu. Lenga oso mei fo ila fiki oso mei I le Fijian drua. O whea ka kou ile o make iangi mea whapengi e ka ko wai. Po le ala ka ko whinga o kua a wapea loa already umanga ngā whaile I le pokalami. E whainga ka. O si ke langa kai fo iala ka ko Samoa Rugby Union. O kou makea ea ko... O yese maram manga ngai mea. Malo whawtai Toleafoa Aumua. Ia, nā ua ua e Toleafoa tūlanga le, o nei tūlanga uma ua iei ia fuafuanga le World Rugby. E toi fo I langa I uni taitasi. Uni atunu ula to ia, ia e mase fo ia. E saula vai whai, o ngā mare performance ale. Ale kako au le tunu. Manu sa moa, tonga, I kartahi, ia male au fiti. Ia pēla tūlanga le ua fiti. Ia peho ka kalango mumua fa peho ngisi ki nga karinga kalango so mai lako o kulanga le lesa I ka ko le wo yefiki pe nga sa fa ngofi ka ko I le mo runga I ole o po ala vai tuna men ma tamisanga fo sai o sa mo la va sa mo peta ia le la wo o yefiti ia pe ala ta wo Toleafoa e to fo I la va nga tato uni o le fesili o le ase nga luenga tato uni fai o ngā lulu e tato uni fina auma ma tamo fai I awala voi o ia ka ko auma mauni ta alonga tato auma au tele iero o mana o tato a wapo le ama le ala tato whaseale I le union lalangi le World Rugby e fo I lava o le atulang o le fesiri o le leile develop o tato lakapi o le leia tato school o le ua ngā le kai ko fiku le ua o Talanoa tato ia lalang le se fulu lima le fatu o le ale tūlanga o ia ia le lopo le mea
e fua nga ili poki e va ko rugby uni fo nga le pola le ti valu play le lo fo la ye por me o vali poki ai ringi me o fai o tulanga na po moi me ne o a fu le amana i o tato le una la kapi ye wa ka kusa na vanta to male uni la kapi fo tonga e foi na i wo tonga ye tata noi o tulanga fo le ala tonu a fitila o i fiti a wa sa mo nga umbalong kilingi esele peole a kongo la lo fie kalango sa alki nga kilingi eselo le por kiki ma le yungi fikile sa ye suya kulo ya le la ua o fie fikile i bakoile le yele le fa fo ino le o le ni la pia fiki lo kilo Asiata mo moi ya kia o ke ka ngo breakdown e ko lu vai aka ko nga lu me nei ko e mo le rugby la ko le le pori ki ri o la ko fai me pokala me okay a fai lo fai la ko riki le ai exclude ka ko pe ese ka ko okay o longa lua me la face pa o mai la o ngi sila ma skari o yungi le ka ke lalo i sa vene hemisphere le ka o ka ko o la le so ngi sila ma skari ka ko le se me o le competition lo fai ngi sila ma skari Pacific Super Rugby. O le ko nga fiki leva kong. Aya kong am samo. Ese me. O me la ko ya nga foi me la ia le face momo. E ko e foi ia me uma e leader sa Rugby Union. Initiate la ko le me fai. Fai le me fa pisa. Ala fai nga wenga. Fai develop players develop ya lo fali develop ya la pia kenge. Fai nga fa malo si il NPC competition local competition samo o 7 si la le la vale lungo 7 al 15 le kalungo koi ya wa vai ngela le au lenga picking on ma chau yo ko mi ke me Europa o le sili la rugby what are you doing back in Samoa wa merko competition o ko nga me ka per merko kalungo wa aveli pokio ye mi taima justify le funding le mai ale winga la wi fam kalanga e maka mele ko yo Samoa Pune nga lue mangi sila Australia fai mo nga o ko le o rugby ala me le sole ui o ali si me ka o ala ka o kilo ye o me le eligibility rule le fai sa ali maka usanga stand down no ko e ka wa ya ave sanga me ke pe le liki en around ye flexible me ala ka me ke choose pe ali Samoa o konga o ngisila Australia at the end of the day, or like a P, or the sport is the winner. Or kunga kilo nga ile va pe al menga ka kilo rugby union ia faili se maro sa ma se maro le ia work mo sa mo mo mang sa mo ia work mo mang sa mo malo va tele ni so vai nga ole a fala tele ia le fasoa ai me se pole le solution le leia e ono te taulo ona fai mo la vea iri ka ko o le la ka wonga o ngalo ru ai ngo sa we ma o su ke po nga ka mi vonga le bole o ngi la ka pi o la langi bole o le boka ya ma eta to fa salong fa pisin sini Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
Fao ngā le Pacific East Money Transfer masira atoa ke topa o da mawai leo loa manoa te ono man malo ai whailonga tupe e whase fulu tai lua se lautala wa sau nia mo ana paanga e lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei e lua se fulu fo i whailonga mo a inga i Samoa e se ina whailonga se fulu yaso tona e o vai yaso teitasi a whaio e sauni malanga asi yasi Samoa mana tua le Moana Rentals malana whapitoa e se fulu 5% wa pa uma walano i ta vale maututongi ai inga whapitoa mo nisi o whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu wha male lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacific Easy o laupaanga mo tupe wha mo moli Samoa. Hello? Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday, Didi Mkwa Makiva. Se me gana mo vine kwai. Famangu ya kulos fanga uma vakulo talo fakakjoy celebrate los fanga o tamisina. Sorry, e fia po. Ah, seri. Anga me kasi los fanga o si pe fia. Uso, thank you ko kongi member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Manoso. Oh, Talanoa, welcome to Tomasini. Mano. Bem-vindo. Talanoa. Sia talonga lau tua Samoa ma Aumua se New Zealand le Kiwis i la stona i luas foma tase Oktopa i le Malaya Tamaki Makauro Eden Park. E tolu talonga i lea so e awhia i talonga i le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma Awatonga. O leo maua pe paul fale i o fisa o le Pacific Easy i o Tawa o Tahuhu ma Mangili. Vai whaatau nei loa sau tike mo oi malawa inga lau au whainga luenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango lau tua Samoa. Monisi wa mtalanga wala au le o Varuselau o tasionono o telefoni masani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha o le lua fitu ono fitu iwa wan wha. Toi whawhele atu toi tali umai o le proklame manu longa le neivanga o le awhiawhi ia i le vanga whai o le tātou sports Talanoa i le tautua lau Blue TV manu kauni usiladei me se fo i o le vama alua ma le tātou NUS TV Channel 8 i le rei whanga o le awhiawhi. A o mātou whaasoa ai i le unga na tauto mai le tālonga Samoa malana toi tālonga ia i le ipo le larolangi le sa fina wai male au malosia ene langi e ui le ita maruia le tau mwhainga me ene langi lunga i le sailinga o le quarterfinals ia ai e taua se solutions po se fo awala fo ia o le whawhewheo na fo ia le nei whawhi dauli mai kausanga uma e tātou te lea rualuanga i lunga tulou lava le whaafonga maru lea tulou amese wata mwhainga alo me tama whanau e le se me fo o tau le pua malafo a fasili e lea o ngā whainga kako milimilia nisi o mata upu maa ale leanga a tātou le tango i fofo masa ili le tonga fiti ia o le a whaapepea ia ma whaalololo ia ma avea isia kako au pe o le au fu ile le whato a ta arola kapia na nafi ui o lea ola ufa afisili solo fi ngalo ama tamai lo fionga ile pristino tamatuai ya ele tawilo let's not focus ile talonga mengelangi pa overall le tulanga wata oto mai ta mo fainga le manusa more for the last probably 20 or 10 or more years ole ale solo finga ngalo o fea kongu ai ka kaunga amakanga ka ko kilo ai ise fofo le fa fika uli ningai a o fea fo ia fua mai ise fofo ngai fa fika uli ai pe fa matala tato fo laua ia ile ko inga ape fo e fa pea nga or kausanga masui fo ringo le mangusa mo o pe se au fo ile le kai pole pa experience ola se where can we start from this lau fio nga Aiolupo yeah ia walo ole au sial ka ko ang Aiolupoea ma o ka ko le making ai top 8 nya ai mangi pe ka kalungu ma fa malo mai ka ko performance me o fa pengi ai o kele ko singa lo sa kanga ka pe vio John Campbell o mai la fa kalanga i kele kanga kala lang o le me mulia o ke manga oi o fa pe ya mangi performance al manu
Mengelangi. Kiki a malo. Ngalo ko fo ila ia. Isi kolu faka usanga ko sa voli si World Cup los fulu fiko. O le mea kasi ko sol mele ika ki PSA o le PSA le kasi ko kami milo va pengi. Ai le ai ma se me okupu se me ka ke. Ale ka ke lo pelo ko nga fa. O le prove ka ko ka miki. O fiku le ka ke lunga. Sevens. Ko mali fulu lim. Lenga malo ya England. Tis right this ko ma me o le mea la, o le ma whai e manga whakia e kamaka alo. Au kamaka alo e muli mai. Ai ki kilo ari, inpengo whea koe poroka e kolunu kalunga koe. World Rugby, New Zealand, Malo Australian Rugby Union, maka kolu in Samoa Rugby Union. E kilo kongo le kolu le. A va pela, lo koe whaka kalunga va pe o exclude, o le pikia le manu i ko kongo ole United Nations kaple fai ma mea uma ka qualify ati e tu le ka ko le luo ko la ko full ola ala me ka uma fai wala volan ko punga pe ngo fai e fu ala le wo i Japan ma fiki kong o ngol kulanga me e ka kala results ya lenga fai ka ko ya pang me pe lu ngol kala e sau la ka volanga nga fa le o e ngi sila mas ka le so ngi me ka ko e fa fen ko pun me nga e fo ia ka sa moro piuni o la ko ngal winga fai se ngal winga ia lo ma kilo malebo rugby va pe wingi sila ma o la fai ka ko ngal winga ku langal med for development academy me uma le lei ma losi competition me uma ma no fa Aumua Ia nawa saunua ia Toleafoa e pe Toleafoa ia tato rugby union ia wala to ia ia tau na titilo tato foi le wa tau foi na foi swing o tato rugby union le board members tuanga uma o tau foi na foi swinga o levo foi na iai ia ai le o iai la vase se swing o tato lakapi ia o le foi sama to o foi sama o titilo foi mo le to tu sa lava ia le tu la foi le fai o kalapu ia o le si foi la level lunga voi ka o le MPC o national championship le fai mo le pe si le ia o tamiti aunga ia ele pe vole a meu wa tu mo la lo po mana tu mo la lo vole i ya lo foi ma fa nau ia mai la to fo lo o fai aunga ma ta pena ina ia au lo kapi voi a kalapu manu i sam ale me mo ia le Talanoa awal tulanga na le wini mato vai tu no le ile vai tu ile tamisanga le tu maru mo kwa le kukusa lava ava ye o pesile ia kamisanga ia fe 15 nge tarsa o Talanoa le morunga ele va pera e lo fa ia lo mfa na ora tu olo aile o le lei o nga develop le lei e pe na ona fa tau no o stamsanga tulanga la o le tulanga la le o taulo ia wa tartar no me foi nisio tangata foi ya ola toia o mo foi la ko ingala si vole o maka ka longa ka me se pe fa samo e la ngona alfa no foi vole ai manisi vole to fa tu muli ai le tapo ingal tato tu me se la vale awole ala tu o le tulanga la le ya tau fa ngo fiela wa tatau ona ave ese uma ia le tato wa fai swing o le kapile o le tonu la to o le tonu le board members tonu la wa fono o la to umala o tau na fai swinga o le situlanga ia tau afa pea vai ane la va ele va pe vola a meu fa ku ua tom fai anga pe instula afa pea ia la to i la u mai tau tulanga na ofi mai fota tai fono i tono tato afa pe o lena o mai o no le sa tu la i me le tofi pa le mia o le tunu na vai taimi ina ye so ani foi le mo tu langa tau se le ni o tato auta i le ma sa mo foi mo auta al o malava afa pe o lena o mai se fina ngano i la to sa ye taimi na mai toni ina ye mo se so san o tau foi la ya tau la tu i le tu la i mai la tato pa le mia le ye kaulanga me i mai rola ye le tato pale miele nei ia fa au la le bele na fa ye la to ia la to ia tar sa wana so o manatu le o taula na o fi mai le tato pale miele ye nei ina ia tai fo se e le vanga le ia masui fo inisi o tangata
E fo ini se o matou ina yo lo fia ia tonu. A me se fo ia fo se leo tamatuai. Ioi. I tono ole port le ale rugby union. Pe va pe fo o tama no fo nei o se sui sa mo o se sui nei. Ina ia mfai ona ia se swinga. Ina ia o tata fo ona fa sa o lima tatou. Ke o fai me fo ngale ia ole me masangia wa fia kausanga o ia lato. Al taimini o tauna fai le swinga i to tono tato la kapi e pe ona pe fo le o la kapi fiki. Anga le ave senga o maravane le laulawa fono le nei. Tai fono. Ya ele tula mai fiti tula ngale wo ye. Bana yelo fina ngalo fionga Aumua. Ame se fo se fina ngalo le fionga le pristino tamatuai. Wala ngale au tau tilo tu pe sa ona fa mo ngai. Ole ya fe se la wiva valu lena le no filfili ai le sa avea mapa le mi o le tanto ko tunu utu sanga o tuna yatu. Ya le songo fo ya tu la epa. Lo pesoli ai. Sai le mali le ngoi. E avea ma tai fono pe fatama o le yuni la kapia Samoa. Sa o mo fo i fa fatala i Samoa. Inisi o sa umalanga tu Samoa. Ma to fa so mana inisi fo o lo i tonu o le port. Ale yuni la kapia Samoa. Sa o fa fisiringi ai le tulanga pe nga fa fefea. Ona ofi mai le porokiki to tonu o le laulau a fono. Le alai tau sa no le fionga ya Aumua ele se lau tau ite. O nisi na ofi ngalo na fa alia fa pe mai. O se vaenga le lei na foilele na ungangi wale mare mativa opu sao ngai ngave kaimi wale mare mativa foilele o le yungi la kapi wale lopo fea nga le wilpaero so nga kupe menga yai ya manatu loa ya ole ave sina vanoa ile o lo ave fo i matama le na taimi fo ile le ta utama te ingole malo ya inga ya sawe se ep fa mafaka ma o kalangoale nga mai na ave fo ile ina ia tau mo mai sina so soangia malo o le la te fa maungia le vaenga le maulea a fu lai taimia sa eserka ko au mau Samoa esere au peleskinge filfidia eserka ko New Zealand o de Samoa ya alu malanga o poru au fu sa tele yo au na fana nau mai ile process ai onga ole au wala tonu na sa fa ngai ina ia mau mai le financial support now pela onga sa ngora fionga ya Aumua lo so lima kausanga o kura i mai ya ma tai foi to por fa tai foi le fionga ya tu sunga tu la epa e tu sa yo na foi male maki e sa yer ka ko au foi le tura i mena vai tau peita e o kala ver kusi ke au nga fu ya ila au fa ko a faila o le manu lo ti mar fa to far inga le sa ya ile po ati na vai tau fa pe mai e tatau ona au mai se o ma wai se lengi kuloa le ave ma tai tai po e pale mia Tomila esa oila le fionga ya Aumua pe ia manga yo foila ia le fa me ia se foila io o le fionga te fono ro il termine fa me is ai me le fionga pa le mia walanga pe atato tuli matanga ule wingo le upule o le pa le mia e au mai kokong e fa te fono la so fina ngalo ia o lo ka kalngo inga ia mka upule ia kiau ia inga o ya la ko fu isa office city foi le yungi la kapinga kaimi sa fai er fon kanga foi le port ma no fil foi ia la fiona por sunga foi atu le epa il pare mier nga kaimi e mai fa ke fongo yungi la kapi kel kong vinga kele kanga filingia pola me ola sa wi fo ko inga ko kongu i la kapi ai le fai nga ia kiu ke fa malo me va pena ai inga wa o ka kilo ia ka ko samo ele kiki ka ko ku kama o inga me fa penga e mo i foi ele mail ku pe mai le keminga IRP international rugby board ILO rugby keming same body ia ai pe ole o lang o support a ko la mo le malo se mo la kapi e me le malo ya ke ala ia ka ko a fa pe o mai pe o la nganga ia la ko sa ye keminga le yungi ole mai le ia la fionga foi por eso nga tu le por par mier que minga con fa que fongo awa ola alwa uki ala i lango ale malo e lango ia i mea ka se len e fa ku pe fengo mea ia le nga vai makulanga i me o mamangila fia ka usanga fia luas fu lima ka usanga ma luas fu mo ku ka usanga sakula i mai i kaimin ia onga fa pe ole nga a faila ole nga kongu le mal fa mo le wal me mo ia e sa fa moi e lungi la kapi
i le malo. A vai la o le kula i mai ngai la ia lo su i le malo wa se mai ia le fiong via tu le pa mai pare mia lo su ia i fenga malo wengi. Ia ka ko fo ila il mentality ale kas. Saula ia fio mai ia le fionga fo i te mai ta lo pa mia ngai ia fia me. E fai mkai kai fongo li ngi la kapi. Ia wa aula me ele maua ia misa me ka se ring. Ia al malo e sa wai ia le son kele ale. Malo. Panai fingalo Toleafoa ai faftai Asiata ole au wala ina fai atu lo u manatu. Ia al manatu le ka kalngo la kapi ka kelo kalngo ni si atu langa. Ole tulanga wala ino fai atu. Wa tauna fai suinga. Ona ele o yesi suinga o yei tato la kapi. Le aru ko ua tawa ua na luatu la lua se vanga na la vata to fitu a vatu fole momona tu fafta ia ile fionga ya mulanga tele sau mari wa e muri maua o le sa fai lockdown na tau te va ia tu alunga social media o lo fai akulinga mulanga male malau le la ka mo o lo develop ia ia to mitini ta tofi o lo fai le ngaluanga al fai aunga e tele tulanga ya on ta to titilo ye leo fatu o lo winga la Talanoa fa se tu ngalu ia le la wa fono male officially ia nei temini ai we wa tauna me I mai nisi fa se swinga male si tu langa ta sa lava wa tau na intanga ta o lo o ia o la to loto ma nganga sa o ilati na ina ma tu fa nisi po kalame se mai o tu langa le motivai ma tu jamu mo kwale ele ngata ele o le lei na develop ia la kapia onga ke fo ia la kapia onga ele o le lei la kapia onga ele o le lei a developing o au nei fai tu malo tu la pena le o le maulunga la ia o le fesiri la o wa me ila to ia lo tonoli o le afo ele running o le la kapia samo o le fesiri la na o a foi lani li potiolo aveli polo ile union la pia la o tu la fatu ele ka pe o faku e ai au la vangi fa senga se mango si pe o ai o ka le ai mo le sila fia o le whatever foi no environment o le fi ngau o le o lo sila fia ni so o tau me o le te lo mo o loina o ta tau na ye le swinga a fa pe la va o le tau te mara na ina ia ngai mo le situlang tele tulanga ton fight ava pe fa ya onga mai tato ya alum fana sa mo tula I mai o coaches o la me ringa le ko kusa le ko nginga ma fa kon kala ke pe onga ye palangi nga a le lo ko palangi me mana o palangi nga ko ngi lo palangi ma o fe silinga lo ke fisi fo kai mingi e fa ngo fie o le formula ngi me e fo ia kangaka nga lui kanga kale le official le yungi ko au fe lo I makanga kai ko ingu ko ma fa ya onga mala ko e fe nga lo pe o kalanga ko wanga ka fa e fringi nga lo se ngo ko o milkingo a mai nga ko va ko fa o inga I lo a va pe nga ngo fo ko ke si ale o ko e vai la kapi wa a si le ngai o ko lo ko fie ka ka alo le fe e le lo o le si vaenga no mo wan nei sa mo la o malanga le no lan join nei sa o mawai nga ofisiringi o ai kongwe entaito o tonu report o ai tanga tai o sa fa kongwe report la ka pia sa mo no mo wala information se fa pia ale ai sa uyungi la ka pi o runninga isa mo ale ai sa au runninga mai lo ngu po ro ku malo ele ma fayonga ese kongwe ke halu lungo filifiringa so to me that's fair enough wala ngai dise mera ala ko foi le sa o la ka pia fa ale ai kanga kai sa fai ele ni au la kapio faia Asiata Aumua ia le man ko Aumua ia sola o le pole rugby na piki me peles kenge o yungi kai kasi yes le nata nga fo mai which is a kiawia o le manga ia nga men wa ka nga ma mlama I ko provincial le nata wa ia a fa ku fam kalanga ia wa ku ngai ko inga fo yo ala ma mlam al ke mini o ka ko le lo po la me o ku o le mena na le fa tula utala o la ia tangata ino ka kere fia ka ua ku ala ku sofa ke mingi a ke role maka mai la fo e ka fa mai o I la fo I malanga I tomo fengo le tato manusa monis e nana ta fa yatu o nge ya ka ngaka ngofo pe nge
ina ia it's about time pen te vatu ele ko mili ia ni tatou it's all for the beneficial tatou au le manu Samoa Asiata Aumua o ke mingi le kwa le World Cup le ko ki uma o ke mingi wa makaronga sui ma fai na wa si World Cup ma si ka penga mama a lo sa no ina lo afio ngai tulanga le ile mafuanga na faunga mai ia le sa avian palmia mua ai bo te tau fo ila na fai se swinga pe aka ko kuri makanga ule me sao le purpose nga fai ai te loa o te tua o mo o finga o ese ra porkiki o ese lenga I have a feelings e ka kau pe porkiki se si pele porkiki e ma fai anga so swangi malo e to tonu I awara sa se o le me ale o nga e foi ka ko ele foi nga ko fiki ele umi e o nga tonga fiti wo kele longa a ko ngui ma fo nga fa vai fo le na me fa pia e alu fuanga ile ko suia fa nga malo e ka maua ala le o sui o te lo le to nga mentality na sa ye na vai taimi e foi o ka ko nga ka e ka ke kiri sianga uma e ile me manga ia e ma le me sao e vai fola ia seta mamu wa kele kama fa nga Samoa kama kwai ka alo man Samoa ala e inga o mo walunga ko langa I la kapi yungi se o Europa ngi sila Australia yo o coaches ya I kama kwai me mang ka vele manga ya mai kama nge ko o mai run le yungi la kapi ka se ka ko vai pola swinga awa va pele kupu ya o ese e kai pe al mele o tupula o no le tato taimi kai pe o ta o fua le swinga o ye fainga malo mana tua sa tau fa masani mai le suyo ka ko wa ka ke HRPP uma sa tau fa masangi le swinga le la o tupu le swinga le ka ko fa ya kala foi e se ka ko va vai la I fainga o ka inga vanga ro pe ngai balanga ka ko ala langa I swinga le la o tupu swinga alu fo e ka ke vai ku nga ele ai o le ai le mamaru lo kero le ku e kanga ro kusinga me ele fa pe e fa va o fa si mai fo e fa to ele to sa motas pe o me vefe mo fasi marca ka ele ma fain ko fese parok to titi fo to avena do o bingo foi la lele fa tula tetala o ka kau fo I o nga liu le ko fa ila ko la sa fa I ko ngui me e wala nga tate fiu pelo fa e fiu e kau ave e ser tato Talanoa ile vanga le e au lo ile la wa fongo o le makwa por kiki ya o tangata la sa fa o majority of them are politician o le winga nga le and that's a fact o kai fongo o kanga kor por kiki o sui kai ia o kanga kor por kiki o la ia fai pule mai I sui HRPP mar fast like o kong report so what's that kana ele ala fia avela le winga ele fa pe foi ngale HRPP la ia foi ma sa fai foi mai si ma sui fai pule fast le winga na la tala a fai lo o give up man tu fo foi ngol mele le ki entai to e quero paloka po le alo CEO po le ala ngor wenga le e anu lo ke aru I palo ko me kiva mo kiva pu manga me ai sa ala ku ma ngi kanga ka ye me ele o ko maki kiva sa mo ele o ko fiola sa mo ke mi va vela o asoya ya you tell me sa fia ngi ku penga mo ngi wil paelo nga fa sa vadi nga vai ka mo se la wa fe pisi a lot of money now millions aka ko fa kangi le ku ala sira mai le ku e sa o le se e fe lolo ia fia milion nga mau e pai e fe lolo le fa vai ka ko le la vikala kwa Asiata a fa pengilo ko kalngonge World Rugby lo kipi nang sa mo le ko e ka mo fai ka ko inga wa fa sa o me manga I ka ko ingi la kapi ka ngai mai sisila mele ku o le sa I le kupe o nga ia avele manu ka alo lunga I me nge fa kupia e sa mo e kongi e la fora ku mongia e la fora ku Aiolupo va tu ro fionga fa sina Toleafoa ia le la fa kula kala o kama fa nga un million ia le la lo langi le kai mingi o la ia filo e kam fa nga o sa mo se Yuli the Rock le wo ta mani se ma fa le to sa mo imagine le promotion le nga fa ir kama nga monitor sa mo se ang kama video nga fa fia million nga mo o nga pengifiki liki langa fo wa makwa o makanga maka malawa lunga sa mo ava ai mai foi kanga ya ka ko o le ufa kangi sa o ku ai sa o le walo me si rupe nga singa million nga ngari kongi mai develop sa wa mo anga mako sa wali mau mo ma ulava mako mo kyo ya rock a mai se mea a mai rock fia ya singa solo million a maka ko ingi kai ni se tau ya eu po kyo fa mai rock
e fia mos ka pi ko e pi ia kai mi ngai ia se vangoa va ko roko le vango fakali mai ala nge ngo manga fakangun me se yo va aila e so como con el maya se eu so ra ko na o rular ko malo ko koru pi inga ai ngo maro a casi ya puso e koru pi inga ai ngo maro makau kia la pe rock bem moi e ta o tele moi foi le mana e foi sia e to vai foi le a tu lang sa wana to ya ta tia ia ni si tu lang ai mo le anga iluma o tar sa wa sa mo e tatalo atu auane ingata ai le fie le tato manu sa mo lango o tatalo atu o le mo tatalo atu a le tatalo foi la Aumua mo Toleafoa mo pokalami fa mo le fa se tuanga lu ia tono tato simple language ni la kopia sa mo ai pe a fina ngalo se yo atu nisi se fai pola le swing ola swing wala ngalo le vai atu ele ngata ua se tuanga lu tapo ingala tunu ia o mo fo nisi o fa so mo fo tunu mo le toe o le toe fia ole kasi mata mga umia kiming o ke vale o kanga ka finga luenga o kanga kanga lui ia ele o mo mia se au fa maruru ele o mo mia se au e vai ka ya lu e fai nga luenga ele o mo mia o mai ya la ka ya ka ula fia develop me fai la ka pi o kanga ka business mind o le wi kanga kama kwai mang sa mo pole kampangi ke le winga na e tasia wa ta fuar so fa sunga ya Lauri Michael Jones he's a big businessman Mark Perwiso to atele e to e se ke vai pior ko e fo i mele vai de men café kwa anga le penga mai o kama ya kongi mai luas formilionga ko develop a ko ar mangsamo Asiata o telefa nisi ele fa pevone a meka ke ngofo ko ka mai o ko ola e tulanga ko mo fa yo maku e dise mako pule kele o le ala to o pule ai pe ona e ta o foi ia nisi o uso o i fa fuma te lo lato o lo fio mai e so soani le ba se lava tamatua i sa ta alo te le ka ko resources ia i ka kile mo mi fo ngiska ola ke le mo foi a unha pensa no ia Toleafoa a tala a nei foi uso le van fio mai am kwa fe la vai ka le kongri o se va ka inga okay o kupe me uma na me le face academy fai Europa fai pet lam la ko ran mai kamiki se me fai o ko fa nga ko pe perkangia po poco ka ko fai fa nga ko perkangia al develop kamiki samo e ka alon mang samo Ngi sila Australia same thing. Le mau popo tama tua yo mon sa mo lau ke fai me Australia la ia vil la toa ka nge foi swafa mala ko fai me la ko oi kia ngai foi oi sa oi sa mo rugby uni. Speaking of vil la toa like le connection and rugby Australia. Yeah. La yo ngalo fa ku help kia ngi sa manua avion ya ka ke sio. Tu le io ma kwam ka kia. E fa nganga. That's good. O tonu ni sila te le tama malo ele va pe voilanga o kamai ka alu ko mo samo ke le si kamai le la to kam samo o lo tonu fa ya o ngam tulanga pena te le ia ono le tanto taimi e fa au pea ia le porkalame e me se fo il tanto turi ma ta ina le tulanga le ta auto mai semi finals stato quickie peki walanga fa to atu fa tanto porkalame o mai ai ia ona fa mo ia langi ia le to ia ole fa tulanga na le sa ia ile ungo talonga ile vai sona te nei ia na o to silfia ke ro le karo ka kaudia le kuri le talonga le tato manu sa mo ngelangi wi le i manuia i ai lungo le scoreboard ai sa manu malo ai filangalo tangata lo tele ia le tulanga sa ia manu io e fa tai tele ai sila mai le tulanga le la ta auto mai tatu quarter finals le fa ta auto mai a felika le la pingi mfalangi heavyweight ta quarter finals le la ia ona pingi ai la ia le ale o sau Argentina fito ai mo Wales to e fetau i fiti ma enelangi ile tausanga le nei le sa ai le fair world cup ia le la o quarter final mai foi ena langi mafiti o lesi la quarter final ma tautia le fa Italia ia o Aiolani ma le au All Blacks now ka ko peki o umar ka ko kaimi tatu amanta mai a Wales ma Argentina la fionga Toleafoa
o ai malo au ani tūlanga te sila o no malo i lisi au. E malo Argentina i karonga le. Ke loa lawa nga maka kuai al sa Argentina lawa pikong wal ke mingi lau fiko. Aumua. Man malo i Wales. La se e se mafuanga. E sawa le whangainga Wales o talong. A me se foi le o le foi o lato me se lato la tu o foi la ko foi. Manaya. Tato me i le quarterfinal fiti mafalani. Congratulations once again ya fiti for the first time. Sorry ma inelangi. Toleafoa. Pe ang o kalongo e kau face fain ka o ko popole pa u me fikile sa wila. O lo faku a komalo nga e malo fiki ya e malo fiki. Okay, lo e malo engela. Okay, engelang. Aumua. Te wo. Toso fiti. Mama wan maro. Te wo. Ya, tato me ia tu ya Afrika mafarani. Aumua mai Aumua ala se so fingal. Afrika. Asa te mafua yo. Afrika. O si kele Afrika. O le Afrika. E se lo fia le ngata foi la kolenga i luma. Ale se foi le tafuka. La kolenga na ko. Fia ke foi le fanga la kolenga ko. O le polo. Consiste algo capa falan. Ya, ikulang ay kaya malisi me o le home crowd. Iya, home advantage lewa. Home advantage foi le la ko kulang. Que loe o ia la fela o le mol ma ka springbok. La ko el voi la kampo. Ia vera ko. Mo se fio mo fa supolo mo va tu fa fongan malo tele. Ona sauro lele. Si se mai, ona sauro la ia le talonga le mo musila. Mi popo ila. Na, ale Aumua. Aialangi. Iya. Aialangi le. All Blacks. Ole se mafuanga e kisanga fa moe ai pe ringi ya. Ele les fa moe ka kilo nga solo. Lo pi kong walo Blacks gaming. Fa moe langi pingi lo la i final kula. Aumua, ala se mafuanga ringa ro le laula aule la. Falling on mai ko lua ka sia. Ole aule aialangi. Le ngata le ngalu fa kasi le lengai numa malengai ko. Le speed fula skill fu kaka male la ko kicking game fu ai ko ka mo ma ko o si wala tulanga le yo o mira o ingi sila once lo a hit ele aula quando me fai ingi sila ko fix le fa fica out quero o lo vali o se pro mal ma ko ole tulanga ngale wayo so Argentina manu malo Argentina. Engelangi mafiti manu malo fiti. South Africa mafalani elami Afrika. Ia ona fa fo I mailo le ayalani o New Zealand. Ia I lau fanua ma waru wasama wa kaunga me fesila pa ki umo me fali. O lunga na la tau toai ia de manto pitinga. Ia manu fe lau tapoinga. Awi ke ka mai foi ma ko ia ma ko pikinga nga kiri ka. Kai manu kiri ka Samoa. Kiri ka foi don peleki. Ya, tau walunga manto por klame levanga o le afiafi lo facele atu mo tanto o Samoa tamama tina lo mai mo mai levanga o le afiafi a me se foi o tanto tu a joa ia va pe foi ia so se atu o kelope ia mo foi tanto lo fanga il tanto manu Samoa mo pulenga ia e wa le mo umani va aser ia se lua po manu kau ia to e mai lo sta tu pati mo fiti e alu semi final. Te wo. Ya, macho fa prefionga ya, uo ma le fionga ya Toleafoa de Vaega, Samoa, me manuia.